Veliki pozdrav ribice, vi ste ostale zadnje i rakići su prošli kao da im se ništa pametno neće desiti. Nije ni dobro, nije ni loše. Škorpioni su prošli oprečno, u smislu dobijaju ljubav koju zaslužuju i dobijaju novac koji zaslužuju, ali nakon toga se stvari opet urušavaju. I sad me čisto zanima kako će se to odraziti na vama. Dakle, ovo je Spirit Carmen, komentari su onemogućeni. Vrijedi za one koji su rođeni u znaku ribe ili im je tu mjesec Venera poznak. Cross watcheri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. Koncept Teta Carmen je takav da se bavimo njezinim kartama i gatamo pomoću njezinih cigančica. Teta Carmen je bila žena ispred svog vremena, vrlo intuitivna i drago mi da sam nakon njezine smrti dobila njezine cigančice. Ne moraš biti sad nekakav tu atomski fizičar ili Nikola Tesla, ako izađe bolest, ljubomora, smrt, nije nešto dobro. Tako da idemo se baciti na posao i bit ćemo još naravno podržani sa Kiperom, jer se Kiper i Teta Carmen jako vole. Teta Carmen, što moraju znati ribice? Što moraju znati ribice? Dijete, dobro. Put. Imate nekakvu brigu oko puta, jer Teta Carmen uvijek tumačila dijete kao da se radi o brigi. Put može biti doslovno budi sam na ulici. Put može biti promjena posla, može biti selidba, može biti date. Ali postoji nekakva briga vezano za to. Dobro, da vidimo još. Udovac. Netko ili nešto nije za vas. Netko ili nešto nije za vas kao prva tema. Dobro, da vidimo druga tema za ribice. Teta Carmen, što želiš poručiti ribicama? Vjernost. Ok. Lopov. Zanimljiv koncept. Vjernost, znači vjeran kao pas i neiskren kao lopov. Vidimo još. Ili čak može biti ružan ko pas, ružan ko lopov. Iako ne znam što neki ljudi kažu ružan ko pas. Ljubomora. Dobro. Da vidimo treća tema. Božanski tajming. Odnosno umjerenost. Tuga i bolest. Ok. Ovo za neke od vas može biti faza stagnacije. Ovo nije ni dobro, nije ni loše. Znači nije ni dobro, nije ni loše. Može ukazivati samo da se možda nekih stvari niste na vrijeme riješili i da postoje nekakvi repovi koje morate odrezati. Da vidimo dijete, odnosno briga, udovac, putovanje. Ja ne bih rekla da je ovo smrtni slučaj, iskreno, trebala bi mi barem još karta smrti. Mislim da ovo nije tranzicija i nije sad da je neko kao nužno preselio. Teta Carmen zna biti dramatična, ali ovo nije takva vrsta drame. Ovo jednostavno imate nekakvu možda nezgodu na putu, imate nešto što će proći ili možda brigu oko nekakvog dejta, ali na kraju će ostati nekakav kao osjećaj praznine, osjećaj samoće. Mislim da ovdje nećete doživjeti tu neku emocionalnu ispunjenost koju ste recimo doživjeli škorpioni, ali nećete doživjeti ni ravnodušnost rakića. Da vidimo kako će ovo ispasti u Kiperu. Zatvor. Dijete. Po drugi put imamo dijete. Neočekivana dobit. Tamo gdje gubimo zapravo dobijamo. I to mi je filozofija koju je nekad jako teško ispoštovati, ali tamo gdje gubimo zapravo dobijamo. I ono što smo izgubili zapravo dajemo mjesta da uđe nešto novo. I to će možda biti malo zahtjevnije u ovom narednom periodu, jer imate još dva manja udarca. Drugi udarac je vjernost, ljubomora, lopov.
ovo može biti napad na nekakvu vašu odanost i ovo može biti izdaja od strane kolege. Ne mora nužno biti ljubavni trokut, ne mora nužno biti prevara. Moguće ste vjerovali u nekog ili nešto, ali neće vam zapravo dugoročno poslužiti. Da vidimo što će reći kipe. Druga tema je briga. Poklon. Zanimljivo, ovdje isto imate kao dobit i ovdje imate poklon. Mislim da iako gubite, nešto dobijate, ali jako je teško vidjeti vedru stranu gubitka dok si u tom gubitku. To možeš tek nakon 2-3 godine kad prepričavaš anegdotu. Vjenčanje. Zašto vjenčanje? Službena osoba. Mislim da vam ovdje nešto više ne odgovara, ali vam se isto tako ne isplati mijenjati. Ili ne vidite zašto bi se to promijenili. I stoga je možda legitimno uopće ne promijeniti. Ovo može biti bilo što gdje vam se ne isplati sada čačkati po tome. Znači, ne isplati vam se čačkati po tome. Funkcionira tako kako jest, iako moguće je da je pokvareno, ali vam i dalje služi. Naprimjer, kaže se kao da je auto star samo kad ga zna voziti jedna osoba. Jer znaš kako ga upališ, on ne voli da ga se tako upali, on ne voli da ga se ovako ugasi. Znači, mislim da imate auto ili nešto, figurativno, i samo vi znate kako to funkcionira. Ali funkcionira i samim tim je skroz ok. Možda niste super zadovoljni kako je ispalo, ali ne možete tu puno toga promijeniti. Stari pas teško uči nove trikove i mislim da na neku čudnu foru, iako se zabrinuti oko situacije, iako ta briga neće nestati, vi zapravo imate nekakav profit, nešto od ovog zasigurno imate. Ali mislim da ovo nije savršeno, ovo nije idealno, ovo će u nekom trenutku otpasti, ali ne još. Znači, još nije vrijeme. I da vidimo sad ovu kao brigu koju će vam poslati Bog kao nekakvu vrstu zaštite. Glavni ženski lik, odnosno žena, zreli muškarac i još jedan muškarac. I još jedna žena. Dobro. Postaće veselo, ali mislim da ne još. I mislim da ćete imati to nekakvo materijalno ispunjenje kao škorpioni u nekom trenutku, u bližoj budućnosti, i taj nekakav mir kojeg imaju rakići, ali u nekom trenutku. Do onda imate dvije mukice. Znači, dvije mukice i obje mukice se ne možete riješiti. Ovo za neke od vas može biti i bolesno dijete. Mislim, ne znam, može biti nešto gdje jednostavno to funkcionira tako kako jest i to je savršeno tako kako jest. I da li bi se to promijenili, ne bi se za ništa na svijetu, dobro je. Ne dao Bog da bude gore. Znači, nema poboljšanja, ali nema ni nekog velikog pogoršanja vezano za neke vaše dvije dominantne teme. Znači, ako ste uključili ovaj video u nadi da će se nešto kao promijeniti, neće tako skoro. Bude dramatično i to kasnije, ali ne sada. Bog još nije spreman. Još će vas malo tu pržiti i testirati. Dobro, da vidimo savjet. Morate donijeti nekakav sud o situaciji, morate si uzeti vremena i morate shvatiti što je najbolje za vas i neke su situacije jednostavno procesi. Da vidimo što je reći na Karmen. Na Karmen, koji je savjet za ribice? Veselje. Sudac. Ajme, koja je vjerojatnost?
2 puta sudac i veselje. I ja mislim da imate dvije situacije koje su možda nevesele. I to je taj sudac. Znači, to je nekako ono stari prdonja situacije. Znači, meni isto moj pas koji je sad tamo na kauču, ne bi ga za ništa u životu dala, ali ono stari prdonja. I sve se svodi oko njega. Ali da li bi išta mijenjalo? Ne. Ma daću mu još jedan kauč, samo da bude ovako kako jest. Samo da je tu. Znači, mislim imate neku situaciju, ono samo da je tu, koja se ne može popraviti. Dvije su takve situacije. I imate veselje. Znači, nešto od svega toga imate. Mislim da nije toliko strašno, čak i da neko vrijeme ostane ovako kako jest, koliko god to vama mrsko bilo. Eto, to je to. Hvala ribice i pa pa.